Jatend piny Kenya William Ruto olieko ni chenro mar kazi mtaani Kuruduogo. Ruto nelose kaunti ma Nakuru kamowacho ni osechiko ite kendo winjo ywak mar jo Kenya madwaro ni duok chenro no kendo ochano maneno ni ochakore juma manyien. Pani ma en chenro manochaki gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to kata kamano nochunge higa mag 2022 ka sirikal manyien ne wacho ni ne itiyo gi chenro makamano mar yako mwandu oganda jo Kenya. Katika kupanga ajira ya vijana, hapa kwa hii bus park mtapata ajira, pale kwa soko mtapata ajira, pale kwa affordable housing, hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month, mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet, na nyinyi vijana mjipange muende kufanya hiyo kazi. Pale tunahitaji architect, tunahitaji plumber, tunahitaji engineer, tunahitaji electrician, tunahitaji hata watu wa mkono. Pale tuanze kujenga kupata ajira, vijana wetu waweze kusonga mbele. Vijana wa Nakuru mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi?